CNC studios ezingobulawa khona phakathi tiki lapho esikhona emqongweni khona ba sidinga ngawufuna ukuningisana lawo ikhona lapho esikhona ngiphethe vele kusimangele Mpofu kunjani Simangele umqazizilo usimangele Mpofu uthi sakubona Chisa labalaleli bakho lababukeli bakho umhlabeni wonke jikelele mina igama lami nguSimangele elanga ngalikhodwe kwango-1995 ngine-16 years ngikhula koBulawayo bengihlala ke ngijume kuSiya laphana-ke nhlakazi-ke kwakumnandi-ke ekhaya into zaboDigongo lapho le-kwaito kuzingoma ezazisihlangisa ngasuka-ke ngathandana nomunye umfana wayehlala eNtumbane umfana lo wayejayiva kakhulu-ke umfana ogidayo ahoba ukuthi umayuze la abafana bejala ugida-ke eNtumbane hall basithathe ngitsheri wakhe wagcina nje sengiqeda ukuntwana bami umfana lo ke wangithatha ngisegangeni le-Richmond le ukuthi sivakathe sizihambela technic style sesikhona lesathanda-ke lo mnye ubaba wathatha inkalakatha yoswazi wahlala phansi wasipophanisa wasigasa-ke lo mdala-ke wathi yena ungechechi ukuthi udide sitshonta-ke izinto zakasifaka egangeni wasithatha uvumani ukuthi iziwatsho zami ngizika lapha yena ethi sitshontayo azake sithayo siyana waleqeda lapho wathi-ke ijaka lami lingena komoya wathi lala laye wamfosa wabuya wathi khulisa isigqoko sasala singagqokanga wathi ngithi lala laye kathesi umdala wangitshaya lwana ngathi yenza uqambakela umfana lo wathi ngehluleki ukwenza so uthe lokho enjalo lokho esasitshaya wabe sikagade phezu kwami uthi yenza ngifuna ukubona into yenza njani anti usulala nomfazi ngokulungisa namhlanje wangitshaya mina ngalale etshanini ngilinyazwa kutshani ubaba loya lapha khona wehluleki ukwenza ulutho-ke ujaha ngoba-ke le nto yakhe yayifinyela ingakwanisi ngovala wahlala 4 hours lokhu esingagqoka ngesitshaya wazama ukuthi-ke ngani ufuna ukuthi sefuna ukungirepa waqinisa saba ngokula abantu esabona bedlula ngale wasiyekela songabo-6 from ama-1 2 emini ngeke ngikhohle lelo langa lami ijaka lami lenahle langitshiya wayeleli hlona ukuthi-ke uyangisiwe wahle wathi nakasangifuni yimi ngilomnyama ngicela ngoma-Freddy Gwala engangigida ngaleso sikhathi ethi Thili sikhelekele. Yo
Nasingoma vela ngophreli quality series kelekele sichaleke abantu yahlaza ivideo yakho losisele slit losisi wafa kudala bese tshalo Simange Lempofu enthemba ke ikhwalisile ke ingoma yakho Simange so kusimangele ngiyefika ku David Moyo uthi khaya kusePlumtree esikhalangeni likhalanga qobo nake chisa ke ngikhulele khona emakhalangeni ngihamba ePlumtree town lapho efika ngasesebenza khona shop laphana ngisenza lokucleana kwaze wafika isikhathi sokubona ngiyefika koBulawayo vile uBulawayo ngaqala ukusebenza ke emayadini endaweni okuthiwa kuseQueens Park umnyaka wabo nga1997 lapho ngisebenza khona ke eQueens Park laphana kwathi ngelinye ilanga ke ubaba ngamsebenzela uzimoto wase siba lo problem nomfazi wacha umfazi wamlimaza wabotshwa lo baba wathiwa ke ngesihlobo kumele ngizama ukuthi ngiyefaza ngiqambeka amanga imali yazitshisa ke ngavuma ke uqamba amanga ngisiye court mfakazela ubaba ukuthi ke ngaphuma bayiphendula indaba yami yaba buhlungu bambamba ngiqamba amanga ngacela sengivumile ngicreate amanga story ngacela ngivalelwa ke 3 months phakathi ejele for lying to the state and to the courts. So into yakhona yangizubuhlungu ngoba ngitheze ngiphuma imali yakhona banganikanga ngoba wahlala 12 years ejele bangixoxa njengenjalana abantu ihlobo zendoda zathi mina mengiziba walana wabotshwa ngokwehle ukukhuluma kwami yikuphuma kwami lapha ke sengibuya ngapha ke South Africa sengikhulile manje ngihlala lapha eGoli ngengikhohle kodubeka engadlula kokho
nani baba ngazi uyaphila kumbe siwapha khona le jeri yangikhona ngicela ke uchaye izingoma ongantholela zona ezingajabulisa ke umsakazi wami odumo siyabonga ukhethileke ingoma kumnandi ngazikhetha ingozene wakhethe iyodwa sometimes ngeswela ndiyanitshafu ukuthi awungichayelanga ingoma emhambe njani uyabonga sangifake into zonke mfana kithi ungafaka zonke izinto nyabakwazi ukuthi ke ngikhethe kube lula wafaka ingoma lemethekethi ke ingoma zabo Daniel Chanda Old School Majalisa nangu nensithathe yakho onensithathe ingoma vela ke kusplash abalo tenchani ingoma sithi onensithathe Eye for an Eye, that's the album onensithathe sithela ke David Moyo. Hlelo ngisakhumbula bale yakho kayizeza chised@hotmail.com kumbe inbox WhatsApp nxolayo Facebook Instagram, but like our page YouTube it, follow it,
subscribe wenze nxa kulolutho siku-alert usubukela nxa sitshayela yemphetho ke usisalobuhle ngweni sisabuhle ukuthi ngiyakubingelela ke mina ngathunywa ngabazali bami bambhadalele umama esenze endlini wangithunga ubana ngiyefunda eMalaysia okule course engiyenzayo course leke yayigcina iseChina ngafunda ke eChina ngisasendaweni okuthiwa kuse-Beijing kodwa ngaqala eMalaysia ngasasiye eBeijing lapha ke ngafunda khona ngithe ngikhona ngale ngacela senhlangana lo mnyubhoti mina ke vele ngazange ngizwe lutho umnyaka bonga 2009 file nami ngangazange lutho ngasenkombhoti lo waseNigeria engimhlanje khona le wangumuntu odriver i-taxi khona le eChina sathana lo bhoti ke wagcina sengiqeda untwana bami wasengitshela ukuthi ke ungithandile ukuthi ngimuntu oziphetheyo ngahlala njalo lokho ke ebuya engithatha siya lapha erenta khona kuya kwesikhathi lo bhoti lwana wasesithi khona yena ufuna ukuya eNigeria akayefika khona ngale kodwa ke uzabuya ngemva kwe-6 months sasebenza washo ukuthi yenza ibusiness ngasala ke khona ngale nxa ngimbhalela engasabambi ifoni wabuya incwadi entshela ukuthi ngingavele ngenze anything mina akavumi ukuthi lehlukane ayibhala ngumfazi wakhe ekhanya ukuthi utshela ngumfazi wakhe izinto ethi kumele ngimbhadale sebenze ngibhadale gezi umfazi wakhe wathi ngavele ngenze enye into ngitshele laye ngizazibonela ngagcina ngithola ke inamba ngafona eNigeria ngamtshela ukuthi okwami la sokuphelile angikwazi ukuthi kwakuyisikam kumbe kwakunguye I don't know lo bhuti up to today angimazi ukuthi wanga kodwa mina ngasekaba le problem ile ngabanjwa i-cancer yangaphansi kule 26 years ngingazi ukuthi lokhu anajwayele ukugcoba esithweni sakhe kungamfakayo kumbe hayi ngoba wajwayele ukuthi yena kule nto yangamanzi ayagxamuza khona into yakhe anganeyagesi asegcoba nxa singalali sebuya sihlala sonke so angikwazi umbiko kanika leyo cancer le iyatsha ivuke kade ngigcine-ke i-cycle yami ngo-2024 angikwazi ukuthi wacakumbulele yini sengitshile ngamakhemo ngikhaka yikho leyo ngabuye ekhaya ezibabhakaza ngihamba kosiyazi bathi ngidinga umuntu lwana nguye wandlongisayo but manje into lezambulala iyelapheka njani itshisa le cancer engaqondakaliyo bathi i-cancer ye-service but kodwa ngikwazi ukuthi la ngikhaka yikho bazi batshise iyabuya ngemva kwesikhathi siyabuya 3 occasions so I'm worried enxekathi banincede yami lo nyabe sengafa hayi man hayi awufi ukhona lapho khona awufi sorry mama angazi ukuthi senze njani lapho ekukhombeni sokunzima lezi nsuku abantu bathatha ezinye izinto abangazaziyo batholeke lemkhuhlane wena sizalobuhle uthe ngicela ingoma zikaMtukudzi ungathanda ingoma kaMtukudzi eyodwa ngingajabula kakhulu loba yiphi ekaMtukudzi tshila ngiyacela uyamthanda kaMtukudzi mana Oliver wangibhuda omkhulu lozi uMtukudzi uthi wena ngicela ke ungitshale one of them ekaMtukudzi mana utshale Wenge Mambo athi ngithanda nazi Oliver Mtukudzi ingoma sithi Wenge Mambo
Lembaza Mariana, ona kuvengeza raungadire, shua kuvengeza raungadire. Oliver Mjugutsingo methi wenge mambo siyichaleke sizalo buhle ngwenya sizalo buhle ngwenya siya ku Clayton Dube ngiyobela kunjani Clayton lapho khona isikhathi sithemba konke ku right kuye baba kunjalo nje u Clayton uthi ungaphi Clayton sibona ukuthi ke ungaphi sibona ukuthi ungaphi kwendaba ke u Clayton awusabhalanga kahle kahle ukuthi ungaphi kodwa ke uthi uhlelo liyakubusisa ngithanda ukubingelela ke wena Chisa le gang yakho iqola lakho osebenza lapho ke CNC labafana bakho labe gang yakho le ehlala uqoma amabizo mina ke la ngasoze ngalikhohlwa bekumhla ka 25 April 2016 lapho ke kwenzeka lenkeme yendaba kimi ke Chisa ngathi ngisendlini unkosikazi engakwazi ukuthi ngikhona mina ngisebenzele out ngibuye ngikhaya ngisenza out ngoba ngiphanda ngathola ke umama ke engekho ngahlala ke endlini wabuye ngakwazi ukuthi vele ngikhona ngizoyaxoxa efonini and ubuthutha bakhe ke uMancube ifoni yakhe ihlezi ilaje fake ke speaking wabe echaya lapha nethi ke eloke ekhuluma lo muntu ethi lo vele uyabuya ngomgqibelo hayi le malami lele mina vela akusatsho akusatsho gezi xoxa lo mnyumama khona kwathi ubhekani uyabuya
ezombona so soon. Wakhuluma umuntu enkosi wakhuluma into ngathola ngathi zo wakhuluma behleke bekhuluma ngokulala into engiyilandisela bechisi ekhuluma ukuthi yena describe ukuthi lo wapho mbalo into kwakho ukukhuluma ngakwaziyo ukukusebenzisa ubhekana nawo umphatha kuhle ngizwe ukuthi umuntu ngoba uyandithanda ungenzela konke lo hleze ezondile angazi lothu uzondelene mina ngikhathele gezi lapho utshela umngane wakhe wasithi umuthi kabantu bani lokuyana vele akumlalisi lo lilema leli describe mhlambe zilapha zinika khona so uthe eqeda nje lapha lokho ebhizi ekhotheme elungisa imgane wakhe ngabe ngisima ngemva kwakhe wathi uyathalaza wabe ngibona wabe sithi girigidi phansi wabe sithi phone phansi ekuqaleka kwakhe lapha bebuya abantu sesingikhona ngimenze khona ngathi angimenzanga lutho bamthela amanzi waphaphama wasithi nakakwazi ubona nathi chawe izinto so into le ngizikhuluma akazazi waphika abantu bahlathi hayi baba uyamqambela kodwa hayi into engangizwile ngahle ngasuka kanjalo lo mama ngimchile chisa ngehlukana laye okwamanje kathesi uyangikhalela inyembezo uthi uzazibulala uyachepha ukuthi yimi ngimlahlileyo kodwa ukhuluma ngabobhekana babemudla sehluphana lami lokho engikhathaza silanda 2026 so uyakhathaza osisi bami babarongo bami entertainer ngudodo omuntu uma ngincube ngithi phansi lawo mancube phansi sengilapha ke egoli lapha lokho engilandela khona uyadubeka ukhona phana eHillbrow asazi bamthini ke abafana eHillbrow yakwazi eHillbrow ngabuye isithutha baza kuthambisa abazidlele ngasuka udala lo mancube bazazibona lilema elinjani yo afaka speaking nasi ingoma ethi ekalake Dube ingoma ethi blessed hand that giveth entembana ke iza kuchapulisa Lucky Dube.
happily and positively. My question to you is, listen to this carefully, answer me very honestly. My question to you is, are you feeling happy when you see a black man suffering? I said, are you feeling happy when you see a black man suffering? I said, are you feeling happy when you see a white man suffering? I say, are you feeling happy when you see an Indian suffering? Right, you know what's the now let me ask you this way. Are you feeling happy when you see Lucky Dube suffering? Are you feeling happy when you see Father Mervyn suffering? Are you feeling happy when you see Chamaluti suffering? Taught me. My mother taught me to sing this song like this sometimes. She said I gotta say, hey you Rastaman, hey European, Indian man, we gotta come together as one. Hey you Rastaman, hey European, Indian man, we gotta come together as one. Hey, you Rastaman, hey, European, Indian man, we gotta come together as one. Oh. Nine Goma. Lucky Dube, you can come together as one. Present hand not given. How much was it? See, Chalage, Clayton Dube, Paragas, South Africa. Sabon Clayton. Yeah. Yeah, Utero, Ilolo, Sakobol. Sempetege, Omanje, Mladero Tomu and Jalo Paleo. Yena utage Daisy Smango, not him Simang. Daisy Sakbingle, September Pilapoko. In Palang United Kingdom and Danotok say Manchester and Chambovana in the Yazga Legachisa. Nilapage Manchester, Singles Cat, and Yatala Kuruge, a Porton Central up in Manchester Party, Naviana Tala Kuli Ipswich, Ngawing up in North. Emsebenzini wami lapha bengilomngami ngimthandayo kwaMagama usabantwana yonke into ibiright sabantwana engumuntu ke ozilungeleyo wena uqhaza utshwala umuntu sele 51 lapho uqale khona inkemekeme ebenganathi all this time engumuntu wesonto azahambe lamanye ama church angaqondakaliyo ngoba
believe and go debhala leBhayibheli. Do you know ukuthi ke even nxa siyalala ke engutsheni wayeqala athi kasithandaze before even sex wayengithandaza. Kuthiwa even before sex wayethandaza. Ase ngibamba siqhaba utshani senzi. Ubaba lo qasa ke unatha ke utshwala ngikwazi ukuthi wanatha ku10 wayehambele igenge yakhe le ethanda ibhora wayemuntu othanda ibhora kodwa wayengekho obsessed. I think ubuya kwethu ngabe north kwahlala nabantu bekhaya waqalisa nambozi uyabhala amakhampani abanatha khona here ngazi ukuthi babulawa bahambe khona ngale besiyanatha adaka wadlala amasnooker enzini qasa ubuye ebusuku waqasa wali villa undodo wathi lapha sabe sonke singela qualification ngenzini esingaze ngayiqeda yena wala wathi lokho omabhuku waqeda ngawo udala sesekhaya wazihlalela ejakaleli ke impilo yeCholocho alifuna ukuphuma kuyo ijakali vele eCholocho khona kodwa leli Cholocho lilizwe ngeke ngibuze ukuthi iCholocho lilizwe kodwa ungafuna ukuthi ube lilizwe onilizwe so uyasebenza kadezi support work and all that wabotshwa ke nge-drink driving wabhanwa walahlela umsebenzi nawo kade sizama ukungena emandasti la ngimbekezelele umuntu lo ngitshela umama wakhe labantwana ukuthi ubaba wena ngisakwazi lenzeni inkemekeme yenzakale ngomnyaka ka-2025 ngoDisemba ngazole Christmas party ngaphi undoda wami walala ngomnye umama laye ongaqondakaliwe ekhaya omdala kulathi kulama 57 umama lo yena umkami kulama 51 mina nje 42 so into khona ukuthi ke utheze njalo ke umuntu okhana kwabe kusenza ngabomo kwa recorder bebonke kwa WhatsApp kwangi-WhatsApp mina ngabona ngiyombuluzelayo waphuma sibile ekhaya umuntu omfilimayo yena engabona ukudakwa wahlala umama lana wazigaxela umlenze yena uyazifihla epikitsheni umkami kodwa umkami uyaphuma ngelayo yembe phezulu lokho ethatha eqethukile ebedroom wamthathelele ngaba buhlungu ngambuza ukwenzakaleni wantshela wathi nakakwazi bamdragile nalowo mama kangimazi ivideo lekakwazi ivela ngathi ivideo bengifoni yakho yini kubani wala uqalisa ke uqalisa ukutshekisana nami sehlukene khonapha wangena udepression use-mental health hospital izihlobo zakhe ziblema mina ngibuhlungu jiza ngento le kade esibhedeni singiyami labantwana sesihamba siyambona khona ngale yena umuntu wazishwebela ngotshwala lwakhe enxele ama-drugs siyathatha ungazibani into ngeke ngikhohlwe ukuthi impilo yami yayimnandi yapho ukuthi nje all of a sudden ngo-2024 lo-25 heyi undoda lo unathi usukhulile vele haya wohlubekele utshwala ngicela ngenye izingoma yimi-ke okhalayo lapha-ke uDaisy Simango futhi-ke ngidubekile Thisa ngidubekile ungangisiza mntakababa sazi usenze njani ngalo-ke ubaba oseyiproblem lapha ekhaya abantwana bathi ngixole bakhala ngathi kahambe bakhala kodwa into engeke ngiyenze ukuthi ngithintane naye lo baba mana ngitshela ingoma ethi makoti hamba uzobuya thatho mwana
Platform 1 unmissable voice of Nanintengo ingoma ethi Makoti weza ke kuhlelo lona kuthiwa ngisakhuphula lukhona mafiki wonke siyabonga kakhulu ke mbonge ke umfowethu lo mfowethu ojalo usiza lapha kobulaka kakhulu ke mfowethu lo ke engambona ethi nathi bokola ngisakhuphula ubantu ngiyabonga mntaka baba lendile siyabonga kakhulu uhlelo ngisakhumbula Patrick phela ifuna ikhokola la ningabomkhohle ntongathola ke ikhokola vuleka wena email yabaleka nangu Modern Hlabathi uyathi ke uhlelo ucela luphume nsuku zonke. Are you serious Hlabathi? Where is the money Hlabathi to afford the show every day? Serious money from my pocket. Right, Modern Hlabathi unjani enthemba banophile lapho khona mfowethu. Uthi mina ke kwaba isikhathi lapha ngo2014 ngise South Africa. Kwaba nenkeme kwabanjwa inkunzi eBrimston. Mabizweni la mabhunu angihlupha. Kuthe kwanje inkunzi lapha ke cash in transit. CIT cash in transit yona. So abantu labana ababekhona babeduzana lapha ejaladi zahlala kulo. So ngabukela ke mina khona phana kwadutshulana babaleka omunye sizakithi lo muntu ngabe ngibaleka ngisethi wadlula ke igijima lo muntu wabaleka afuna utshela manga amaphosa asebulele 3 so baleke 2 so bathi bebuya ke endlini lapha abadlula begijima babuza ukuthi ke bathi kongona phakamisa izandla kimi ngaphakamisa izandla bathi mina lamade nginvolved abanginyathela intamo bangibopha bathi sibhamu siye ngaphi lani bathi impahla ngisikhiphile amapholisa la ngithatha bangivalela ngachaywa kodwa ngikhuluma ukuthi ngobani labo obani omunye obalekile ngubani ngangazi umuntu into enginanzela yachisa lapha ke umuntu wamamdula ngamapholisa besenza ngabomu ukuthi badinga umuntu abangamframe lwana umuntu wevele sazana wayengani ngomunye osenza amapholisa ngoba nxa bebilo umdula beyamdubula kodwa wadlula ke lo muntu wabaleka ngabotshwa mina ngavalelwa epolice camp eHillbrow ngemva lokho ngathathwa ke sengithonisiswa ngaya ke ejeleni ntwana le ngabona yiSun City yakho le bizweni ngiyaqonda ngale yilabo khethi ngabona le ngasiwa khona ngavalelwa yadonza ngaphi court ngingazi lutho umuntu azongitshela kulanga wathi hayi lona bengamapholisa sufela ke into ngaziko ngahlala almost close to 2 years icase yazo drawshwa ngibuhlungu nakathesa angibhadalwanga kodwa kufanele ukuthi ngapika 2 years ngiphakathi kwasokucina ke kodwa babisi evidence ukuthi nginvolved behluleka ngikuphuma kwami discharge angibuhlungu nginasente ngathola kodwa ke ngafela amanga ngavalelwa angikwazi ukuthi ke kwenziwa njani njengo foreigner awuncedi ngalutho ngoba angila maphepha lapho ukuthi ngilusa abantu bathi kumele ngisuye state but ngiyasuka njani ngela lutho chisa ngicela ingoma lana ethi thola amadlozi abantu bathi bathi mina umuntu wenkunzi azange ngibambe inkunzi ngiyabonga yimo Modern cela ungichallenge izingoma ezilandelayo khethile ingoma zabaneni Brand Fassie
Now Brenda Pasi ngobe selithola amadoda lichaleke umodern Hlabathi yena South Africa khona ngale. Siyabonga wehlabathi. Njalo zakhumbula ke sibame igcina thunjana lethu la namhlanje lona lungu enhle nyoni. Enhle kuvela ubani uvela ubani enhle. Enhle ngizamcana imizwe in full lithona. Oyenhle othi ke intando ubelela ke Tshisa mina ngiyabonga kakhulu. Mina thinking ngoba ngakhula ngumuntu otshontshayo kukhona okwenzakala ke kimi. Ngicabangela ugogo isahlala duzane laye ke emzilikazi ngoba nganjalo ukungena ngiyemtshontshela. Into le yakhula lami even ngifunda ke esikolo nganjalo utshontsha into zabanye abantwana esikolo. Tshontsha lapana ke ngaze ngaqeda ke form 4. Into ezakale ngithese ngifike ngapha ke Pechea ngise island mina Northern Ireland. So kwenzakala ke ukuthi ngapana ke emsebenzini nga tshontsha ngasuspendwa ngabona CCTV camera mphume officeini lapha ngantshontshe khona 150 pounds ngazobanjwa futhi ke ngitshontsha engathola khona kulomuntu echayithile wachithile leki. So ngibuyile ekhaya ngachayisa ukuthi ngizama ukuthi ngikhangele ngatshela ukuthi kulogogo wangiloyayo njalo ngilisela kangaka ke ngadluliswa ngisaka sengizama ukwenza zonke into nyaba tempted to steal even e-airport bangithathela izinto ngase ngizijonje bangixolela ngise Dubai sefuna ungivalela kodwa bagcina benyekelile angikwazi ngibona sokwenzakele ngiyakhala engubhalele kulolu hlelo ngisakhumbula ngibhalele khona ukuthi impilo yami inzima mhlambe kulo muntu ongabe sazi abantu bale mithi ubana bangisiza ngiyayangeka ngoba kade singihlukana le lamadoda amabili ayengithanda nendawo zokutshontsha ngisiyafika eMakhotha. I lost my job ngale island ngisebenza ecleaning ngoba ke CRB yami singcolile. Ngiyabonga kakhulu nxa ungangisiza Tshisa ngoba ngihlile ukuba in touch lawo yiko ngicele ukuya vawo ngisakhumbula izihlalo ezenzakala empilweni yami angikwazi ngenzeni. Ugogo lo ngiyamdinga wafa kudala ngilungiseni bantu lengisize ngoba lema airport lapha ngisaba ngoba ngiba tempted ngiyabona into yakho sengithethe ngawazi uhambe njani. Yabona into lezo ukuthi ukhula lapho utshontsha ama boyfriend ami la ngangwatshontshela imali emabhenki bangala bonke. so haya ungasenani ila ngutshale ingoma ethi ke ebunandini kulapha emphuma khona. Ngithanda ukubonga kakhulu ke uPatrick ngiyabongela Patrick bonga kakhulu CNC kalongeza Tshisa Sibanda. Till next time, good people, you take care of yourselves and each other. God bless you so much and support this show. Let's support the show lege ukuze ke ikhule. Siyabonga. Manje kumnandi kanje lana hayi mana uye kungimoshela kumnandi Wela ngwana makuthwele unoyaka Sarapapa Well Tama thanks for calling
but where she beleza, I'm still a soft one. Get every night. Awukwazi ukuthi ungayenza kanje mfethu yese simnandi kanje lana ufuna ukuthi sihambe nje vele nje kanjani hayi omeka nje yo umnandi angiyigawu yo umnandi angiyigawu langula khona abo baby bayakhala but weshebeleza I'm still a soft one ngithi ebunandi awukwazi ukuthi ungayenza kanje mfethu yese simnandi kanje lana ufuna ukuthi sihambe nje vele nje kanjani hayi omeka nje yo umnandi angiyigawu yo umnandi angiyigawu but where she beleza, I'm still a soft one. Get every awukwazi ukuthi ungayenza kanje mfethu yese simnandi kanje lana ufuna ukuthi sihambe nje vele nje kanjani hayi omeka nje yo umnandi angiyigawu yo umnandi angiyigawu awukwazi ukuthi ungayenza kanje mfethu yese simnandi kanje lana ufuna ukuthi sihambe nje vele nje kanjani hayi omeka nje